fit any assassin din and your friend saying mechanic. Sana prophet kumichacha my sister me YouTube no baby am hwe bi am change afro and am too much GH shit na prophet kumichacha me so me hwe. Ba ekwesi kapa ena motimini na Ghana wahala dwumedie ena ebre aso se ye de ebebe so mo e too much GH fidie kasie yi eso wamunim se ensem no de je se dano ebi e ba ni de de atentwe wo mai mu no eno ena ye de e ba na ebusua ene dey eye Captain Smart out just or what Angel TV Angel FM sorry what ABN network on what dey ensem bia ba betu edwane da pictures say the social media kodane biaya ye twa da pa biaya ye bodua biaya just yetimi ye bibia ye hu fie ye ho biaya just enka binumu use edi promote good things no na binumu so use in the other way round na ene dey just ne bu afum ene we twa da pa ye papa ni nyina bloggers so bloggers ene dey wo mo ho aka mo be kaya message be another blogger be the news be beto abontin say Captain Smart wa resign free Angel Broadcasting Network no wa resign free honum the topic our day to honum said they between enkrofo ama wo mo akwa kan no na eno na wo kire mu a chese beto just say leave mum na wakọ na mum enye se wajai na ense no beto just say wajai na enkrofo bebre say na Captain Smart so de na wo kire bi de wo free adum se si multimedia akọ ABN na ehon so wa say jai de na adwuma be na betimi atenem na ebi twa na depa na ebi no so ka de wo mo ebeka na abusuafo eno na ama enne de chese Captain Smart ne buafu ni ko kwa pai se bloggers ndrin se impo se what bibi se wa resign and answer se what bibi se won ko adwuma na se wu mu no wo na no pabofo a wo ye ehu na se wo mu se eden na ekoso we jana na se na se what bibi se akrampa ka de dredremu ekokuku se yampa no kre se Captain Smart we jai ben na mienu na miense ni yente nka wo radio station so yente nka wo TV station so eden na ekọ na ene se wonya information se yampa wajai anase eyampa yapamono anase bia wono a na aresan a na ne wetimi ababonten no aba blog e wono na mo menya atesem because say wunhu no 2 days 3 days nti eno anu no wa resign anase eno anu no wajai na ne chese wo blog na wo say eye nidi na no na wo di etu eja say wo mo yesi ande ni nyina no wo mo ye drink and drink pana wo mo na so obi o ya drink de nya de say man jollof edi obi o ya drink de ye man aduane pa edi obi o ya drink ye man no chese ene pa ne mo nkwadu ene ye de e man no na abusuafo wo kasa ansem we nyina na nya te bia audio keke video a chese ne camera esi nanim a wo record a wo count mu se ne bu afu ne mu ye pana wo de ne nsem no etu edwa we chem se next time obeti bibia afa ne ho na wo onye hwehwemu na wo baba be ka no abontene na wo se nipa no wo ne no wo be hye eye pieto ba ko na abusuafo mo man ko tie ne nsem a wo de etu dwa ne ba ye beto aso for quite too long abuofunu bia sori a na otra asem bia fa Captain Smart no wa fa ho adi sa nwe no ibema mu kwadu adi mate sa nwe no mema mu kwadu adi the next time moto wa obemu se wa adre a yebema kwadu adre bia ni ho ye man jollof wate adre bia ni ho di jollof wo ya adre a yebema kwadu emu adi kodu ayate kodu ba kuma memfa nkyere nre no wo ya adua ye be ma kodu monja sanse hunu no ene we no wajai ene no ayezi ene no ayezi ana won twa sam for papa ho ozo papa onye obi a ana won tro bibi mfa o ozo ma me nye obi a ozo ya ma twa nse hunu saa me doctor ni abere enti sa bloggers nre no mukwadu wate wo ya adu ya ebe ma kwadu ye ma jollof
se nhuna akwa wa adwe ye be ma kwadu adwe bia di kwadu ye be ma kwadu na munja isa jimi no enti muntimi hunu nyansa se me tra asema fa asemasi ho oh dabi mame nkonko mame find it out keke all because of one time in kasa man kwadwuma ye free Cape Coast bae se man kwadwuma 1 week yay I wish you know what I do and the rounds I may here in a day and the juma woman son I may here in a day anka hu se matena fi 2 weeks okura anka be bon sama manyame huh it's about time so person we blogger men ya adwe eso usua nyansa se me kotro asema fa asemasi ho kotro asema fa obi a ho a eso check sa asem no ye no kura nsa obekwa kotro say ana eye Captain Smart edin nsem no etu eye edwa na wakasa area na Ghana fo bi no mo say there be fatu ho a wo ye ya wo ken that moment I just say ye ne nsem odi etu jo obi say na wo mpo na wo fi obi say obi eye adwi na ene wo nso wo be kasa wo ye den na ene chese ne ukofo etwa ede ebono na bi no nso so kasa enti captain wo pa chese won ka obi asem no da won ti asem bi enka bi ewo mu chese be wi eche na asem na ya asem foforo ma wo obi a wo ba be make update efa ho anam ya o mu nja de wo mu ye ne se wo mu drum pepe so bi na ye ka wo mu asem ana so mu drum pepe so bi na ye o mu ensem ba bonte na se ye ka na kwa ye sa se de wo mu ye sunku eni kwa se ka wo mu asem ene chese Ghana for aso wo ma no ade agu wo mu so say the statement wo make ye kwampo say adentina bloggers enko ka wo mu mame ene wo mu papa ho asem no ene kwampo na share wo mu before say that ben ena wo no Captain Smart what na radio so what na TV so akọ no ne mame ho asem da da ben and on what na radio so TV so akon on ne papa ho asem da ana na busu eni ho asem that means I said the work kire wo mo say wo mo e ma me nyo bia na so na ono so ne ma me enye wo bia no ntino ntimi enka na asem ne na ebusu afa da betwa de ese wani ensese ye kan e de chone so mo ye hwade e ye nokre say Ghana ahase ya ye tie yi de ye pentem enka eye ensem ye pentem eye den eye nyoma bia aya enye ne kwan so a eno no because say wa hu nipa damienu damiensa na say efri wonu mumu ni bi ma eno nkire say adwuma na wo ye no wajai ana say be ka bibi efa ne ho abra wonye hwehwemu sa de ne de ye nya de wo ho say nya ye nya ti bibi say nipa so mesi say ato no na say wonya te ye na wontie mu ekwan ya fa so ade chronic esi ye wo be hu no aba bonte no aba be ka no munyan na wo de ato eye ho no na enam say wo de pe view enam say wo de pe training ti no mo ma ye nhwe na sa de ne ye nya no susu ye nye de ye njai because say ye nya ntoboase ne ye nhwehwemu fa ensem a ye bete ho a enya de esi wo bi ebe feel offended e wo nensem a wo be kan eye den ho na captain enso so dodo na susu say enka wonya ntoboase say de oba abonte ebe be kasa ye no enye ne kwan so a eno no abusia fo wo so tie video no wo share ye nensem odi to dwan den na so betimi aka ede afam de o kan ye na ye ne kwan so ano no ana say na nka ohia say wonya ntoboase na wo analyze eye ensem no eye for di ntwa wo fa ensem hu ebra e wo too much gned the comment section hu ebi mu like videos na share follow ye our IG page and Twitter page so too much gned _ Facebook and so too much gned meeting at the classic pa makram